Vrednost donacije Japonu opštini Šid jak Hutorene vekša od 250 tisući evra. Poteraz vyporučena sanitetska prevozka vrednosti veće od 90 tisući evra za dom zdravlja u Šidze, kamion za šmece Šidjanskomu komunalnomu podprijemstvu vrednosti veće jak 80 tisući evra, a uplaceni i veće jak 80 tisući evra za cisternu za vodu Šidjanskomu vodovodu, która ma do Šidu prísť 6. novembra. Bude hasnovana krem za migrantov i za 5 zvalali, ktorí ešte nemajú vodu, medzi ktorými i Bikić. Na schádzky so obštinským rukovodstvom z boku obštiny vlády Japonu upucené veľké podzekovanie za pomoc obštiny kolo migrantov. Hosti podzekovali na krásnym príjemu i vyraželi zadovoljstvo, že programa u potpunosti realizovana, a na koncu naštívili dom zdravja i tranzitni centar u Šidze, a da Ševcoch i na Principovcu.